Molweni nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu-ke indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Namhlanje ukhozi FM-ke laphana wey'ngane zakwethu kanye u-SABC-ke laphana ukhiphe ipost-ke laphana enemininingwane-ke laphana ongayisebenzisa uma ngabe ufisa ukufaka iciko lakho-ke laphana engomeni ezohlukanisa unyaka-ke laphana wey'ngane zakwethu. Abaculi abaningi-ke sebahlalela ovalweni-ke laphana wey'ngane zakwethu njengoba-ke sekutrenda-ke ama-screenshot-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana ukukhombisa ukuthi abalandeli bakakhuzani sebaqalile already-ke laphana bayamvotela-ke ngengoma yakhe ethi umjolo-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuza uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula uma uke wawabona lama-screenshot wey'ngane zakwethu ahamba laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Uma ushaya ngesotho uzemsasacacile nempela ukuze